ubekile uNkulunkulu phakathi kwami wabeka sihloko lesithi we are in this world but not of this world. Sikule live kodwa asisibo bale. That is my topic of today. Ngiyokusita uNkulunkulu ngizama ukuthi ngishumayele noma ngasiro recover kahle kuflu. I will try to preach ukuthole nabo lokaba sicelo sale live bese kuyakusita njengoba nami sekumsindile. Simvusele kwengcwele lokukhona lo phakathi kwethu simhlale intandla kakhulu. The Spirit of God. Simvusele ba holy bethu batali bethu enkosini umndelo kaMasilela umpostoli namake apostoli nabo sibashale intandla egabeni laJesu. Hallelujah. Vusele fundisho namake shoma isitshele bobabe bomame isha yethu Sunday school praise team fundisi Masebo Mtamani my brother in the Lord. Si vusele even to my wife Mage Mkwanasi. Si vusele kumadikoni ala ebandleni. Ngiyacela ukuthi make Masilela sigijime singene evini kaNkulunkulu ngiyakuphuthuma lokukhulu. Incwadi yaJohane chapter 17. Because of time isayikala panala from verse 6. The book of John chapter 17. Start reading from verse 6 to 14. Amen. Incwadi ngebhala kaJohane sehluko 17. Yes. From verse 6 to 14. Yes. Sihloko sithi Jesu uthandazela abafundi bakhe. Ligama lakho ngilatisile kulabo lonke bona. Babevele babakho wangipha bona. Baligcinile livi lakho. Manje ke sebayazi ukuthi konke lonike kona uphuma kuwe. Ngobe nibanikile lamavi lowanika wona nabo bawemukela. Bayazi ukuthi kuliqiniso ukuthi ngaphuma kuwe. Bayakholwa futhi ukuthi ngithunywe nguwe. Ngiyabathandazela babe. Angithandazeli lona live. Kodwa labo longiphe bona ngobe babakho. Bonke laba bami bakho. Nabo bonke laba bakho bami. Mina ngithunyisiwe kubo. Manje mina sengidabuwe. Angisekho eveni. Kodwa bona baseseveni. Babelongcwele bagcine egameni lakho longiphe lona. Kuze nabo babe munye njengoba wena nami simunye. Ngisesenabo ngabalondoloda egameni lakho lowangipha lona. Ngabalondoloda wabade ngisho namunye emkhathini wabo lowalahleka. Ngaphandle kwaloyo labe safanele kulahlwa kuze kugcwaliseke imibhalo. Kodwa manje sengidabuwe. Letinto lengitikhuluma ngiselapha emhlabeni. Amen. Letinto ngitikhuluma ngiselapha emhlabeni. Khona batewuba nekuthokoza lokuphelele etinhlitweni zabo. Ngibanikile livi lakho. Oh Jesus. Live labatonza ngobe bangesiko belive. Yes. Njengoba nami ngingesiye walelive. Take verse 15 bese uyasithandazela. Angiceli ukuthi ubasuse eveni. Yes. Kodwa ngicela ukuthi ubalondolode bangathunjwa lomubi. Sithandazela.
Siyabonga babethu lengcwele livi lakho. Namhla emini Nkosi siyabonga uNkulunkulu kwathi ukuthi ukhuluma ngalo babe enhliziyweni tethu. Sibonga Nkosi kwathi ukuthi usicondzisa ngalo babe endleleni. Thithe wena Nkosi lisibane nasedinyaweni tethu wathi likuphila emathanjeni ethu. Baba wethu lengcwele livi lakho uthithe Nkosi liyakwavula nemehlo uNkulunkulu ukuze sithole inhlakanipho lenguwe icobo babe wethu lengcwele. Siyabonga ke babe ukuthi lisehlana namhlanje litawungena Nkosi endlebeni tethu ledlulele uNkulunkulu liyawufinyelela enhliziyweni. Siyathandaza ke Nkosi futhi siyanikela inhliziyo tethu babe. Sitithandazela ukuthi tikhona uNkulunkulu ku-container lobungwakho. Siyathandaza baba wethu lengcwele ukuthi lithole indzawo baba wethu lengcwele lakhele Nkosi bese liyakhula babe lithela netithelo ukuze kuculwe Nkosi ingcondo tethu ifananiswe uNkulunkulu neyakho. Siyabonga baba wethu lonamandla ukuthi ngenxa kuyakho Nkosi utalaba namhlanje kube kugucuka umunye nangamunye wethu egameni likaJesu. Mana njalo uNkulunkulu wethu in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Ngifuna sabe nakwafishane bathandekayo. Bese sesiyathandaza egameni laJesu. Ngixolele kaMamela ngazothi ngetuli ngetindlebe ezivalekile ngenxa yemkhuhlane. Egameni leNkosi. Lithi leli la uNkulunkulu angithandazeli lona live verse 9. I pray for them. I pray not for the world. Sikisike make masilela sine kuqaqisa kakhudlwana kunesiswati ngiyacela ukuthi siphinde sigijime ngaso. Verse 6, I have manifested your name unto the men which you have gave me out of the world. So ke now ngifuna sambe kanye kanye bese sesiyathandaza ngithe isihloko sami sithi sila kulelive but asisibo balelive. Sasibelive kwamasemuva sakasinziswa. Sasibonwa live sisangaphunyuli enkembeni. Kodwa sanela nekusiziswa. Sayemukela inkosi leKristu Jesu. Sasiyasuswa eveni. Sasibekwa embusweni waNkulunkulu. Lo mbuso waNkulunkulu lesesikiwe lesesigcinekiwe. Mulo mbuso lolo livi la uNkulunkulu. That is the kingdom that we are kept in. Sila kulo mhlaba. Lo mhlaba belesikiwo ngiwo lo mhlaba lakhona lo sosizisiwe wamukela lenkosi leJesu Kristu yaba inkosi nemsindiso wempilo yakhe. Ubese akasaphili according to the standard of the former world, but sophila according to the new kingdom or the new world. Hallelujah. So I want us to understand this together. Bese siyathandaza siyahamba. Lokho ukuthi sikhona kulo mhlaba but asisibo balo mhlaba. Oh, glory to the Son of the living God. So etikhathini ke letinengi njengoba ngithi sike saphila kulo mhlaba la khona umphathazo waJesu kuJohn chapter 17 asathandaza lokuthi labantu laba Nkosi ngiyabathandaza ukuthi ubagcine khona la kule live. Njengoba ke nithi bagcine kule live uma basusi akasho ukuthi we are still rooted in this world, but ukhuluma noma uthi kule live ushiye live leli atmosphere la hlala laba asebakhona live lakhe. So kulo mhlaba lesiphila kiyo lo mhlaba lesunyathelako egameni laJesu we are given the word that is our kingdom sisala mhlabeni. Athi umbhalo wemshumayeli uNkulunkulu ulibekile liphakathi kwelihliziyo lethu. That is the kingdom enkhuluma ngayo lokuthi once you are born again you are no longer living
living in the world. Loko kade ukiye ungakasinziswa. Oh, praise the living God. So now, la Jesus ikhanda uyathandaza uthandazela bafundi bakhe aphinde athandazele labo labatawukholwa bafundi bakhe nabashumayela naye labatawusinziswa asangekho lokuthi bonke abatawusinziswa nabo sebayangena kulo mthandazo noma basasengekho noma basangaphenduli bathi bayathandazelwa nabo ukuthi basasenomhlaba sabanemukelekile bagcine kulo mhlaba. Hallelujah. Oh, praise the living God. So ngifuna ngesithathe ke manje masilena ufunze kahle ngesicwadi sakho sihle. Now verse 6 uthi I have manifested your name. Now that I have manifested your name is like I have manifested your kingdom. Nifike umbula umbuso wakho kubo bawemukele lo mbuso njengoba mfike manifesta umbuso wakho Nkosi. Hallelujah. Unto them which you have gave me out of this world. Uthi kulabo lomnike bona lobathethe baphuma kulo mhlaba. Uyayikhuluma shaka lenza manaka MC lapha kuMateyu 22 ukhuluma ngelinzili lelabakhona kwathiwa akuyobuthwa bonke bantu bathi ngekubuthwa indzawo tonke tala bese bayangena ekhathendlini egameni laJesu uthi that is not enough. Lokuthi usonke ekhathendlini kukhona into lefuna ukhanda kangesonayo. We will be in this world but we won't be living according to the standard of this world. Egameni laJesu sona iBhayibheli livela ukuthi ngoba na Daniela evele lokuthunjwa hayi evele lakubo but siyakhanza Daniela maintain the kingdom the kingdom principles nasavele lokuthunjwa uthi mina angeke ngidingolise kanje kudla kwenkosi. How many of us lesindolisako ekudla kwalokuhlatshelwe lapha phansi? How many of us lesiphambatisile livishe kaPetro lahamba wafike wadla nebetife wathi ngekhamba phole egameni laJesu basushanathi belamadli nabo egameni laJesu kuthiwa ngisho laBarnabas nobhala lokuhanza abaPetro bese kumthethe. How many of us lesiphambatisile ivangeli ngenxa yokuthi we are still conforming to the standards of this world? There are principles now since this swaggle there is a new beginning of life. Lokumele bese uqala uphila ngayo kunempilo lokuphila ngayo ngasemuva awusaphili ngempilo lokuphila ngayo evela kuqala. So now a kingdom has its own principle and has its own king. Angeke isidla kuNkulunkulu ngeke ukhone kwakhona emakhosi amabili yinyo dawuthembela kulele leyo ngathembeki. You can't. You need to decide. Isidla kuNkulunkulu kihlole nini? Yeah. Ukuthi sasekwenzini sahamba khona lekholwe. Ihlole examine yourself. Lokho ukuthi lento lenyendawo yakulo mbuso lenzingiwo yini na? Wakulo mbuso lengiwo yini na? Basala it's because of that I need to go deep about lokuhlukana bale mibuso lemibili. Le mibuso lemibili asikuboni noma kumbe asikwadi ukuthi ukumuphi umbuso ngekuthi kukhulume wena wathi but utobonakala ngedithelo lonado. Dithelo letiveta ukuthi unyathele kumuphi umbuso babe bahlinza. Noma ungafaka thayi kube sesiye lesithuko isudle ekhethelo ushumayele siGreek but the fruits are going to determine ukuthi ushumayele siGreek okusiphi isekelo sembuso. Ngiko kesathane nangabe afuna ukuatheka ukukholwa akafiki alibambe tinyawo nemikhono babekhambule alisuse kulo mbuso kaNkulunkulu but ufike afune inhliziyo yengqondo. Ufuna ingqondo yakho. Inoma belivla uNkulunkulu lithi masingamniki Sathane lithu. Many of us has given the devil
simnikile sebenethuba samnikisisa sathi ngokumnikisisa sathane wayifeza yonke inhloso nenjongo yakhe ngawe ukususa endzaweni yase-Eden wakufaka endzaweni yase-Veni. So now bubi bekunika Sathane ithuba ukuthi ayiboleke ingqondo yakho ayele irizine against the word of God kuba nemithelele bese soba naked. Last sikhathi continuation ngokuthi Eva wam-entertainer Sathane. Wathi ngekum-entertainer wathi Sathane, did God really say so? Wakurizina Eva wathi kanti kuthini ukuthi athi ningadli kulesiselo inkinga ngafuna ukuthi nifane naye usile lo nkulunkulu lobaba wena usile ngafuna nifane naye nani ngadla lapha ndawufana naye. Waqala Eva lokho wakurizina kanti sikuthatha ukuthi ungal-entertain people naSathane sikuthatha kuMateyu chapter 4 lakhona Jesu asekuzilele for 40 days 40 nights. Livda uNkulunkulu uthi Sathane weda kutawumlinga nakenda kutawumlinga. Livda uNkulunkulu uthi Jesu abefakaza ngelifi. Inkinga yethu siyaku-entertaina lokukhuluma kwaSathane kanti lokukhuluma kwaSathane uvakaleka kumnanzi kanti ngale wale nkulumo yabo uyasisusa kulo mbuso kaNkulunkulu kutosilakade eveni lakhona sesitawulikhatha sesigunu khona sesingasambathanga ikhathumule siphakathi uthe sifakala kakhuluma wathi asimbathe umuntu uKristu Jesu. He is the timkhala yakulo mbuso lenkhuluma ngayo. Uthe sifaka asidi le timkhala yethu la egameni lethu kulo mbuso sitayikhanza la itimkhala yethu asidi nemakhathakhatha ethu ekuthi funa lo nkulunkulu aphute kumsindisa egameni laJesu. Ngiyawuthi sengiqalekile uyawukhanza Solomon ekushisa iphepha uyawukhanza kuhlabele emadloti uyawukhanza khona nabafile ngokuba lento yayimphilisa akutshele nawo lento lowethembele kiyo yayikusida ngoba wawuseveni lakibo yerakhele ithixo lohamba nato akusito lela uyakhona dishiye ngemuva kulabana akinzekile lapho lela uyakhona sikusisa umuntu odalwa naso kuphela komuntu phambili kuba sendathini yakho awukanciki kulethe ithixo lohlete tukwakhe. Sikulelive but asisikwalile kuhlupha lesikhathi basana. Second Corinthians chapter 4 verse 4. Kuhlupha lesikhathi. My God. Second Corinthians chapter 4 verse 4. Ncwadi yesibili yabaseKorinte sehluko 4 verse 4. Sihloko sithi emagugu akamoya etitshente vuma ngobe kubo labakholwa uNkulunkulu walomhlaba uphumbuthekisile ingqondo yabo ngokuba kubo labakholwa uNkulunkulu wakuphi walomhlaba. Bazalwane, this thing is very serious lekhuluma ngayo. Ayikho impilo leba ku-neutral, ayikho impilo leba ka-no man's land. Yonke indzawo i-occupied by a certain king. Nangabe ungekho kulo mbuso wakulo mhlaba kufuna ube sembusweni waNkulunkulu. Lelivi laNkulunkulu la 2 Corinthians chapter 4 verse 4 lithi ngokuba noNkulunkulu ebathandekayo
umbuso wakhe. Do not ever make that mistake ucabanga ukuthi kulo mhlaba kude uNkulunkulu wawo. Lo mhlaba lona uNkulunkulu wawo. Lo mhlaba lona unaSathane lo uNkulunkulu wawo. That is why livela uNkulunkulu lithi letingodo tethu atiguqule egameni laJesu tatiwe kabusha ngokwendlela uNkulunkulu. Once your mind is transformed or renewed, unabe siya understand that ukuthi there are two kings lemfuna nkhethe. Deuteronomy chapter 30 namhlanje izulu lemhlaba. Ngokuthi into babofakazi. Ngokuthi nikhethe umkhathi sibiwe kufa. Noma kube nesiqalekiso. Noma kube nesibusiso. Uthi ufuna nikhethe. It's your choice. It's your choice. 2 Corinthians chapter 5, verse 4. Notice Second Corinthians chapter 5, verse number 4. Inesihloko lesithi kuphila ngokukholwa. Verse 4. Ngobe nasisekulo ledlangala lelingumtimba wethu. Siyabubula, sikhale ngaphansi kwemthwalo. Asifuni ushiya lo mtimba lomdzala. Kodwa sifuna kwamukela kuphelela kulomusha. Sifuna kwamukela kuphelela kulomusha. Amen. Ngobe nasisekulo lelihlangana lingumtimba egameni laJesu nisiyabubula nguliphi lelihlangana lingumtimba kulo mhlaba lomdzala kulo mhlaba lapho lithi noma siphila kulo mhlaba kodwa sisimo balelive noma ngiphila nginuba bemkhwana singaphakathi ngiphila kulo mtimba lo tawusala kulo mhlaba angingaphili lekwenzando lenhloko yalomtimba. Lo mtimba noma uthi kwaseGalatia chapter 5 egameni laJesu uyaphambana nomoya. Into letimbili tingahlala njani ngiphaphele egameni ungako singenela i-prayer and fasting sinyathela inyama. Sinyathela lombuso. Lo mbuso webumnyama. Lithi elifla uNkulunkulu baKristu Jesu lenyama bebetha njalo esiphambone bayayibethela kunina Kristu Jesu. We need to crucify leli hlamala lelomtimba lomdzala. Uthi ngoba siyabubula siyalakadelela but asifuni ukushiya lomdzala but siyalakadelela. Ngiyo ke i-frustration babenza lekhona ebandleni. I-confusion enkulu kuleyo. Lokho ukuthi siyayifuna lento lelithi leswati uphephela. Siyafuna lokuphephela kulombuso. Siyabona futhi ukuthi labahamba ngawo abasoze baduka, abasoze bajaba ngokuba kulendlela. Lapho la elivela kuNkosi ukuthi I am the way, the truth and the life. But inkinga yakho lokungathi solokholwa akubona ukuthi kuyinto yani, kumsebenzi walutho kanjani. It is because usabambelele kulo mtimba lolidlangana lomdzala. Hallelujah. Uthasimama namazi uthi lenzaba yokwembatha wheresoever you are. Uthi wembatha noma usebathroom bandabasha wembatha noma usebathroom wembatha Kristu noma ugeza bandabasha nawe mbathe Kristu angeke wakhethwa nesula lodawo liyarenje because Kristu tabe ashaya imbalabala ngetingilosi aeda alanza abantu tabe alanza labanye timka lithi lelidla uNkulunkulu lapha kuMathewu 22 lithi kwathiwa kulona lokade ede lesembatho mthatheni nimkhokhele ngaphandle mthatheni nimkhokhele ngaphandle. What a painful experience
ngokuthi utata ukuthi uze unesikhundla eShalom, utata ngokuthi uneminyaka lemilenge usevile ekhathi endlini yaNkulunkulu, but only to find ugqoke itimkhala engasiyo yaleli zilo menyelekile. Kunetimkhala yakhona, itimkhala yakhona nguJesu lohambisana nebungcwele lithi livi laNkulunkulu banini ngcwele njengoba loyo mhlambitile naye angcwele. Be of the same color as the one who told you. Diyonde sibalo ngidiza kanye naye akwendele ngeke unikhaze timdlati tindiza naleli inyoni tinzathu ngeke utikhaze tindiza nalelinye inyoni. Hayi ukuthi akundize uyaliwa tiyashayana namoyeni, because they are not the same, they are not of the same feather. Birds of the same feather, they belong together. The reason why there is this clashing in church, we need to pray. We need to ask the Lord, Lord, help me. We see there's a word of introspection. I am really having the deep color. Now I'm better the same part of something now. It's a matter of time. You'll be snatched out of church. You'll be snatched out of priesthood. You'll be snatched out of pulpit and thrown into the lake of fire, because you don't have the attire of the ceremony. Hallelujah. Siseve kodwa siwanele ticheke wena livla ukuthi tihlole nini, angeke uhlole ngoba wenzeni, angeke uthi awutihlola into lemnanzi lento kaNkulunkulu azalwana nanoma sesaba uthuntu ebuliveni livla kaNkulunkulu, but le nhliziyo yakho nayisolo ijika ngenkani ngenkani nangengqondo yayo iyakutshela ukuthi lokhu lokwentamo soliphabathisile livla kaNkulunkulu. Bese kwenteka nokwenteka ku-Exodus chapter 30 uthi uNkulunkulu Moses sengabe ngabona ukuthi isivesi sinenhloko enkulu nenzako leqinile. Nana-ke ngihambe naso umzuzwana masicetha thina. They have a stiff neck. Ayiguquki. Nawuguqula ngenkani kungamane kushukwe lenzako. Stiff necked generation. Stiff neck generation. We are in this world, but you don't conform to the standard of this world. Uthi Paul, nginemelo manje ngokuthi kunzimade kubunjwe Kristu phakathi kwenu. Bazalwane, sikhathi sesisefa kwaNkulunkulu, sikhathi sesisefa kwaNkulunkulu. Angeke irepha yendeke angakasefi moya ogcwele emakhoba nemabele. Udawuqale asefe kuqala, udawuqale awele kuqala. Nasawela kudala phawu, kusatawe wena, kusatawe sefe, usena umoya omkhulu kusha. Nama wena wemelwa umoya uthi usube mkhulu, usitawo khonakala wewena usena umoya. Nangabe usasemuntu lona minyawo lunye eveni nemuntu lona minyawo lunye ebusweni noNkulunkulu, udaba nenkinga because lo moya nawuda ufike ushaya bonke uyakhukhula. Maye mabahlu ngibabe umphakathi nami ukukhukhuleke siyamkhonde uNkulunkulu wakho nashumayela
nanoma kukhona kangaka lekushona kangaka kungakuniki ithikithi but senisebenzile umsebenzi wakho uyokwethembeka bese ngibalwa nemakhomba ngekuba angifuni kushintsha inzamo yami iqinile la ukuguqula ngamanye uguquke nemtimba wonke bazalwa why lesizwe sana Israel sibe lenzamo leqinile sasimthatha melula kulo sasimeyisa ngisho na Moses uma sasishe simvukela sifune ukumlwisa simquestionile ukuhola kwakhe ukuthi uzihola njani simquestionile ukuthi sesize somile emani aphi usilethele ukuthi sokufa la ekhaya bekubona ukuthi kwakungaba masiyela safela eGibhithe etithentethu eveni lokwethunjwa ngokuba khona kunemathuna people are more concerned ngekuphetha kwemtimba ukuthi lokho ukuthi ngiyawugatshwa ngesizotha lesinganani they are more concerned about that. Asisibo waleli so leta mulu lithi because of time I'll read back say verse 14 I have given them your word and your word has hated them because they are not of the world, even as I am not of the world. Mbanikele livi laselive yabadoda. Bazalwana, it brings a big question ngempilo yemzalwane lokho ukuthi wena waba umngane wenyama wena waba umngane wesangoma wena waba umngane weligisa lakathaweni bafike abantu lebamphanazi batofuna babe mphanazi kuma-ke mphanazi bathi sitawucela babe mphanazi bathi hayi uthanda kuphuma nje uthethwe bangani bakhe uthanda kuphuma nje angadibani naye bathi asikadibani naye nemoto lesidibane nayo yi-BF imnyama namafasitela ithumane nemuva ngazi ukuthi indzabo le-exhaust ithena sidibana nayo ishaya umsimbo losentulu wesigini sasebhabhele lawo la mafasitela kuvule kancane kuphuma intuthu yeligwayi nesaba athi make mkhwanazi yebo make masilela niyo le moto lethethe babe bangani bakhe na mama sema ngeke bebina kokondwalo ababona umkamba kwalele ehlweni balili ngokuba bazalwane njengoba bethi silawulelo batha simbalele kunetintfo lesesingazisebenzisi nanoma tingasiso solo but asizisebenzisi because they belong to the world. They are not of the kingdom that we have received. Nanoma lemoto lembadlako namsuka ngapha ingenasolo but ine interpretation lehlukile kune interpretation yakulo mbuso waNkulunkulu because into yasevele esikhathini esiningi nayinteka yendekela ukuthi lo muntu abuke bese ushaywa ntandla bese uba nemphakamo into yasevele noma ingasisolo but lokuthi isebenza ezilweni zenkulu esigabeni sesevele yinto yebantu bebride
waya imoto ufune idume size singakhona ukubamba icingo lakwenza uphalazi la. Now we live la Mungu lithi konke kuvumelekile. Kodwa usiko konke ukusindako. Lethi nobazana asitendi ngoba demonic babekhaphula. Asitendi ngoba silokuthi lephahla yakhiwa emgodini, yakhiwa phansi emgodini. But sithi ngokuyibuka lephahla siyibuka lokuthi iyafitha inamala. Nasibona lokuthi ngalana iyafitha futhi irate yokusebenza kwayo iseduze 99.9%. Nasithi sibuya ngala pasikhaza ukuthi in 0.2% sibe sethile lesesemukele Kristu lesesingaphili according to the standard of this world. Sibe sesithi noma ingasiso sono but say that means aphica because lokubuso lo awukusebenzisi lokho. Ungabese kuba lentamo leqinile. Uthi inkinga yomphakathi you are too much. You are too traditional. Nisipho akho. Nisipho akho. Nisipho uNkulunkulu konke kuvumelekile. Kodwa kusimo konke yobisi. Uyakhetha. Ngithele letinye izinto lokubonakala ngathi ukuthi uhlehla umuphi umbuzo utobonakala ngithelo yakho. You know if la uNkulunkulu uneverse from second of John ikhuluma ukuthi Lord uthando akadala samakhe futhi nangomunye ekho olokalema manje le uyayinwaya lenhloko ethi indaba yothando isikhiya salo lonke leBhayibheli ayo luthando sikhiya is the ultimate key of the Bible. Luthando lusubopho lwalo yonke inkotho lesikhathi elinyanguluko ukhulufakazi ngithoke boss ukhulume wathi libandla lesikhathi elihleli yawo ngokuba libandla nanoma so rejected emndenini esihlotsheni ngobukhulu but nawufike ebandleni ufike uthole iwonke ngokuba libandla understand i-principle yokuba i-church ukuthi what is church. Church is love. Ukhuluma isimo was not conditional but unconditional. Because uNkulunkulu usithanda unconditional. Hayi ama conditions. The unconditional love. Luthando lungabekho iqabekelwa. Luthando lungakhethi. Luthando lungadefunele kwalo. Angihambi nalabalethi imoto. Angihambi nalabahle bakuphe imali. But ngihamba nabo bonke. Ngoba luthando alutikhetheli kwabo. Wena lokuthi ube negroup yakho la ebandleni wende wayini. Wende wayini lokuthi ube na group. Wende wayini lokuthi ube na wakho umngane. Wende wayini lokuthi ube na bestie wakho ekhathi emdibeni waKristu. Why are you separating the body of Christ? Why are you separating yourself from the body of Christ? Because you were separated by the blood, by the cross, out of the world. And you were brought to the kingdom with a kingdom that the culture of this kingdom is love and unity. That is why the book of Judah, labanye bangene kunyelela. There will be times whereby we are investigator. Let them battle dead. Siyayibona imeruni. Manje basilela siyayibona imeruni. Bathi bese
sesicela kuyoyifaka ikhemikhali. Sesibona ukuthi awuqhubeke ibe neruku. Besacela kuyithatha. Sesiye ephakathi kuDinas. Sesibona ukuthi nayiphuma la khathi leDinas. Angeke siphume eNagreen. Sifake ineruku. Pastor ngoKristu lo tawusisida ngokuthi asibambe sibe bandelile ngomthando. Pastor, I am very serious nalabo lesibhelekiwe. Ngiyabona kuzobuyashintsha. Pastor, lithi lidla uNkulunkulu lisithupha tipho uNkulunkulu lamelane nato kakhulu. Uyakubala nawe sithathela phansi. Lento yethu yemgrushana asiyekelele. Uyakubala uthi lilwimi lolwehlukanisa abazalwane. Uyakubala unako lathi empeleni isithupha tinto lempambene nato kakhulu. How are you going to survive noma bemphanasi wena lothi mababona bajabulile baba lothi mababona banoluthando lobuzalwane bese ufuna ukuphika munye uthi uyathi nje ubani usahamba nalothi awumali ukujikela ngibekela thumas ukujikela lulumi lakho soyabahlukanisa. You are here in the church, you are used by the enemy to be the watching spirit, to spot bantu labantu luthando lwaKristu kubahlukanisa ngekhetha munye ukufaka indzaba bese uyajika so yamangala mabili ukuthi abasayigibele nalo mphakathi imoto yakho. No make mphakathi bese udibana namunye nje lapho vipetele only 2 seconds akathi ngisho 5 minutes 2 seconds wabona make yona adimoni wabona make yona ungasiyo uzalwane. Those are the signs. Lokuthi you have not yet come out of the world. Sorrows and hearts and pain. It's because of time as well. Galatia le uyakhuluma. Le titselo lenya uyakhuluma. Bazala. Lenza wayothando. Athi bani kude la ubona uNkulunkulu angakangcweliswa. Angeke uzube uyoba kulongcweliswa kungenalo uthando. Luthando abakithi basekhona ukuthi luthando egameni kaJesu noma ngabe ude uthando noma ngabe uthi uprofeta ungakhamuke mawukhula ngetiliphe igilosi but noma nalo uthando unjene simbi leqenqe thando. Bazala, no matter what how can you be gifted or talented egameni noma aba nelugqobo lolu 10 or 10 million but without love your gift is meaningless, it's useless. Igift yakho injenge ikhala lifakiwe injenge dandatho lesekhale lenkulu. Love one another. Don't gossip one another. Pastor, ngicela ukukhuluma sesawufaka. Umntana njengoba singela sivule naye. Umntana sengiyimi. Ngingamshaya njani umntana because ngamshaya mina. Ngingamhleba njani umntana because ngamhleba mina. Same apply. Nalapho ke lesema blood washed. We are brothers and sisters in the Lord. How come can you gossip? How come can you hate your brother or your sister? Because you are hating yourself. Niyo ngilidla ngokuthi nangabe ubona nothando lolo, musa kujathi kuNkulunkulu yabantu because God is love. God is love. And ake kukhona ukuthanza nangabe lamantu lasuka ekhathi tebelini. Chapter 47 wena uqale kurizina asathi nyumba iqala le waqala uba nama-questions amaningi. Kusonongani umfundisi lokho? Kusonongani abathambo sikamamezwane uyathi kusevini anje kodwa nje iBhayibheli nje umfundisi osesikhathi nje liyayikhonfuza nje kwalona umfundisi walona nje iBhayibheli uzowathi judakala nje kwalona nje iBhayibheli liyadidika liyadiphikisa kwalona iBhayibheli.
uyakwanishiwa. Angiboni ukuthi ungamsola njani ukuthi ngeke kamakhondo bayisho. Angiboni ukuthi usola yini mfundisi. Bekumele ngeteja. Bekumele ngeteja. Bazalwane, lamagugu laphakathi kwethu ngemagugu lefuna siwaphathe ngeqophelelo. Asihambi siwasisa noma ngakuphi.